Bengi. Anto na po ning kasanayan tao po balang panuning Kwaresma atin tao pong istasyon ng Cruz ang magaganap karing kaya katang pong barangay. Kindaratang pong February 20, Biyernes, yung kaya katang pong istasyon ng Cruz maganap po king Santa Cruz, Maragul. Yung pamitipon po, 4:30 ng gatmanapon, king Sitio Looban, Santa Cruz, at 5:15 niya po mag-upisa yung dalit apamuklat at panalangin. At kilagyo na po ni kaya katampong pura para ko yaman si paras, dakat po nakala salamat king kaya kayong sahog. Inginu mantabe yake kayo. Ding batas na ningginu, ilaring pamibulalag na ning kayang kaburian. Inya pinong tutukyan talaring amano ng Yesus, pamintuan taya ing bilubluba na ningibpa, at king pamaminto tamo king kaburiana, miras tamo king ligaya banwa. Ating mayupayang ginun Diyos, bendisyonan na kayo kambedaring pamilyayo ingibpa, amponing anak, amponing banale Espiritu. Ing Eucharistia miyang pangne, umeta na ngeni tutupad karing kautusana ning Ginoo. Salamat King Diyos.
Hello. Sound check. Sound check. Maya payabak po kay kayungan. At yuta na po king kanam ng Domingo ning karaniwan na panahon. Kambeda po din kaya katampas sariling kapagnasan. Kaniting misa, pakiabetala po din makatoking intentions. Ingka pasalamatan na po di Mr. Jojo and Mrs. Joyce Manalo and family. Dietz Anita David and family. Mayor Rodencio and Mrs. Daisy Gonzalez. Joanna Calma. Chris Nono Gomez and family. Jose Pepe Hison. At ding Ladies of Charity. Kapasalamatan na naman di magmasusi king Galdonong kay Boyton. Di Ramiro Henson. Oliver Torres. Special intention, Leonila Miranda and family, Marina Sison and family, Celine Salita, Midel Malonzo, Ariel Osepina and Joshua Joriel Macabali, Gia Malumba, Analisa Manalo, former Mayor Teddy Tumang, Nerissa Trinidad, Ning Torres, Madeline Pilaw, Engineer Jesus Monsalan at Jose Panganiban Jr. Good health, Mark D. Kleiner Bayani, Arlene De Leon. Para king malalagwang kapaldanan dari Hilda Lay, Larry Sison, John Quisen Simbilio, John Alester Lamera, Kayla Lacanlale, Danilo Gonzales, Rosalie Gabriel, Jenica Babustan, Rinaldo Ventura, Merily Manalang, Wela Bondok Celeste, Bea Isabel Malyari, Maribel Manalo, Lisa Manalo Manalang, Josepina Macabali, Belia Trinidad, Celia Lagason, Ranilo Deirit, Oliver Pabustan, Esprit John Kayanan, Michael Alfaro, Mark Antonio, Rosel Montemayor, Monica De Leon, Joy Manalo, Charito Obsequio, Alaysa Rentulio, Janet Lakap, at Virginia Samawang. Para kingalanagang kapainawan ng kaladwadari, Monsignor Constancio, Luisa, Virginia, Juan Natividad, Felicissima, Jose, Rogelio, Vicky, Renato, Edwin, Jose, Abelardo, Mariquita, Candido,
Resty Canido Jr., Lorna, Loida, Faustino, Jenaline, Estelita, Astrid J., Carlito Jr., Jerome, Francis, Karen, Abel, Benvenido, Joseph Ryan, at Ding Maldang Kaladwa, King Purgatorio. Yung kiyakatampong kapag masusyan, panimunanay po Reverendo Padre Jason B. Miranda. Kaluguran kong kapatad, makatipon tamo po ngeni, king lagyuning iba, amponing anak, amponing banal espiritu. Inginuman tabeya ke kayo. Kaluguran kong kapatad, kaniting tauli ng Domingo ning karaniwan na panahon, bayo tamo lungob king panahon ning Kwaresma. Sadya talaring sarili tamo king pamanuki, karing kautusan na ning Ginoo. At karetang pinandit, tala tutukyan, ding kayang amano, ding kayang batas, sisyan talang rin kay katamong kasalanan, manyawad tamong kapatawaran at pakalulo, King Diyos. Ginong Yesus, ikaing katuparan daring batas ning ibpa mo, Ginoo pakalulo. Kristo, bubulalag mo ing kekangamano, bantok yan mi king kabanalan, Kristo pakalulo. Ginong Yesus, dingamano mo ilaring pilubluba na ning ibba, Ginoo pakalulo.
Ing Diyos sa lubos mayupaya pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, iuli na katamongan sana, king biye alanganga. Manalangin tamo. O Diyos sa ibami, kaburian mo yung manatili kakaring pusong malinis sampon tapat. Ipagkalob mo kaya kaming grasya mo, banking pami biyemi, maging karapat dapat kaming maging pakasautan mo. Itiadwan mi kaya ka, O Diyos, king kapamilatan ng Jesucristo ang anak mo, ang mabibiyem pon magari kambe mo king kami tunganing banal Espiritu, manggaman king alangang. Pamamasang iba't kinlibro ng Sirak. Nung buryan mo, atuparan mo rin kautusan, ing manugaling tapat at tsu kingkekang kagiwan. Binili na ing api at ing danum kingkekang arapan. Tagkilan mo kareti, itang buri mong tagkilan. King arapaning tao at tsu imbye at kamatayan. Isano mang pilinaning tao, keyo mi pagkalam. Uling tutong maleparan, ing kabias naning Ginoo. Akakit no insabla, at mayupaya yang tutu. Makapadurot yung mata karing ating takot kayo. Ing balang dapat ning tao, papansingana. Kapilan man, ena inutos, ing magpakakarokyo ing ninuman. Alayang dininan pa tulot, gawang kasalanan. Ing amano ning Ginoo. Mapalad daretang maminto king kautusan ning Ginoo.
maparad laretang ating malinis apami biyebye. Detang mamin tuking kautusan ng Ginoo, maparad la letang tutupad king kayang tuntunan. Detang kayang mamin tu king mabilog dang puso. Binye mo laki kami, ringke kang kautusan. Banke kami lang tuparan, king mitmong kaingatan. Manano na sanang manatili kung tapat karing utos, akako mo patupad. Maging malam ka sa kanakong alipan mo, ban e kumate, ban makatupad ko karing amanong kekang binye. Mata ko kekalang ibuklat, ban kakulang akit, ding makapagmulala ng katutuan, ning kekang kautusan. O Ginoo, ituro mo lakan ako, ring kabaldugan daring kekang kautusan, at kakulang pamintuan, king kapilan paman. Pagkaluban mo kong pamanalastas, ban king mabilog kong puso, kakulang atuparan, ding kekang kautusan. Pamamasang iba't, king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao, Korinto. Kapatad, atin kong kabyasnan na yampang, karetang atin ng sibukan king biye espiritual. Dapot, eking kabyasnan na ning panahon, ni eking upaya ring pamuntok ning yatu, amilalako na upaya. Ing kabyasnan na sasabihan ko, ya ing lihim ng kabyasnan ning Diyos. Kabyasnan amilihim karing tao. Dapot, telagana ning Diyos, bayo ya pamela langing yatu, para king ikaligaya tamo. Metong man karing pamuntok king panahon na iti, alang makakilala kaniting kabyasnan. Nung akilala ramo iting kabyasnan, eres sa pinako king krus, ing ginunan ning ligaya. Antimo ing sasabihan ning kasulatan, ing ena paikit o dimdam ning tao, ing ena paabot isipan ning tao, yan mismo ing sidya ning Diyos, para karing lulugod kaya. Bilalag ning Diyos kaya katamu, ing lihim na, king kapamilatan ning Espiritu, asa sa lugsugana ning Espiritu, ing sablang bage, pati na ing mga lalam ng parasan ning Diyos.
ing amano ning Ginoo. Ing lulugod ka na ako, pamintuan na la, ring amano ko. Luguran nengig pa ko, at igpa ko, at ako manoknangan keya. Ing ginuman tabi ake kayo. Pamamasang iba't king maya pabalita agpangkang San Mateo. King panaw na ita, Jesus nga nakaringkay ang alagad. Sasabyan ko ke kayo, nunging ke kayong pamanupad king kaburyanan ning Diyos, kalupan niya mo ning pamanupad da ring eskriba at pariseo, kayo miras king kayaryanan ning Diyos. Dimdam yu kanitang minunang makautos ka ring tao, kamakamate, ing ninumang makamate mi kapakibatan niya arapaning piyukuman. Dimdam yu mo naman king kanitang minuna mituro mo naman ke kayo, kamaki pangalugod. Dapat ngayon isasabyan ko ke kayo, ing ninumang lumawe ating pamangaybugan king metong nga babayi, king puso na mi kasalane king pamakipangalugod king babaying ita. Dimdam yun naman king kanitang minuna mituro ka ring tao, kalalabag king pangakong ke kang simpa, doneto paran mo ing simpa mo king Ginoo. Dapat ngayon isasabyan ko ke kayo, kayo bitasang susumpa ng mangako kayo, bakag yung sabyan mong nung ing buri mong sabyan, at ali nung ali, uling nanuman ing sumpang ituglong mo kanita, king marok, manibatan. Kaluguran kong kapatad, ing mayap ng balita ning Ginoo. Ating ko pong akakwento metong akaluguran niyang misan at kitang napuka ko ninuretang balang Domingo kakatuklakano karing karelang lugar king karelang pasbul. Sabi ko kaya nanulay tsura, maka long sleeves la kano, maka kurbata la, ding babay maka paldala, ne po. O nanong dadalanda nga ako, magdalala ka nung Biblia. Nga ako apin din kapatad tamo king aliwang kasalpantayanan, mga tuklang pasbul. Bakit nga ako? Kasi among niyang misan keto kandeng pasbul mi, linwal na ako man, ulingikit ko, masalese no man piblas, kay ba't magdalalang Biblia, makarine naman, nya linwal ko at kitang daka na ako nung akatagmo ko ni Jesus at kay ba't binasade ing sitas na ning Biblia king harapan ko at ngara ka na ako, nanong palagi mo ing buri ng sabyan ning binasa ko keka. Ay Diyos ko among kaya susunod nga na ako buklatan ng pasbol. Bakit? O kagising-gising ko papag-test da ako kay Biblia nga na pong makanyan. Apin ding kapatad tamo king aliwang kasalpantayanan nga ako. Pero, ako bisang mako kim panga katoliko kuha mo, ngagyang ninupang katok kim pasbol ko. Bakit nga ko?
Kasi kingaliwa sekta mong nakarakal bawal. Bawal mamangandaya, bawal manyulo, bawal mumunta kay sementeryo, nakarakal bawal among. Inyayapin katoliko ko, uling alang bawal. May paisip ko, katoliko ka, uling alang bawal? Kaluguran kong kapatad, marakal po kay katamong katoliko makanyan. Kanya manintidtad niya katoliko ko ngarang makanyan. Malaya tamo king kay katamong kasalpantayanan. Inyapin neng kay, uling malaya ka, balamo mo, ika, inglawe mo king sarili mo, alang mamawal ke ka, gawan mo yung buri mo, makantayang kasalpantayanan. Halimbawa, napon, Valentine's Day, nano namang karakal ding may bug, dem babaeng may bug mapulmonya. Bakit? Simbala makay spaghetti la. O labulan mo gulot din, nalalantela gulot, mapulmonya le. Uli na mo, nitang balo mo king katoliko, malaya ta mo, nyalungob ka kin pisamban, makanyan kasusulod. Eya totong kalayan ita. Eya totong kalayan. Ing tune taong malaya, aliway tang gagawa na yung burina. Nune gagawa na itang dapat ng daptan. Kaluguran kong kapatad, ing ebanghelyo, sasabyane kay katamo ning Ginoo, na eto to, king kasalpantayanan tamo alang batas atin. King kamumula na pamuning pangatatag na ning katamong kasalpantayanan, kapamilatan daring balayanan ng Israel, mimiyeneng batas ing Diyos. Sa nureta, rengapulong utos. At potang lalawin tala rin katamong batas king katamong kasalpantayanan. Emya mo lalawin, uling bawal yo. Ing burina ni nga pong Ginoo, lawen tayong batas, anting pamanukiking kaburyana. Inyapin binyeno kay katamo ring batas. Ban kanita, ibulalag da kay katamo ing kaburyana ning Diyos. At potang tutukyan tamo ing kaburyana ning Diyos, magsadya tamo king ligaya banwa. Alimbawa, kamana ko, nga na ning metong karinga pulong utos, bakit tuturo mo king anak mong eyamana ko? Kasi among bawal. Eya makanta. Eya makanta. Porket bawal ya, etane buringin tinjan, aliya makanyan. Inyapin kadapat mana ko, uling gustong ating kang kingwang eke ka, ating mawala karingaliwa. Simpleng bagi. Potang minta ka king eskwela. Anyang anak tamo, meg elementary tamo, ning kay masyas tabuntok. Ning kay sa likot me ing lapis na ning kang kaklasi. Kunan me ballpen na. Datang in teacher yu, magpa-exam ya. Mi bagsak ya. Bakit? Kasi kingwami itang eke ka Ingaman wana ding ginuke katamo. Potang tutuparantala ring batas na. Potang babawal na katamo king meto nga bagi. Naburing sabyan uling bawal yamo. Nune uling atin yang epekto king kaya pantamo at king kaya panda ringaliwa. Alimbawa, nga na ning kaluguran ko niyang February 13, nepo, may pagkwento kami, mamangan kami nga na. Amo nga na, ba't po tangkukutang ko kang makom po kang tatang ko nung kapilanda ko gewa, o teda ko apakibatan nga na. O marinela siguro, balo mo naman. Siyempre, private ita, karing misaway ita. Aliya mo, nga na ako man mong malisya, curious ko mo. Nung kapilanda ko gewa, no ka rin, nanong oras, nga na pong makanyan. Nano kawari birthday nga ko. November 15. Di, balikan may itang 9 months. Binilang na Ay, February 15 ko. Tagalang gewa da kung February 14, Valentine's Day nga na. O November ya po kasi birthday
O malamang lamang nga ako, yung Valentine's Day, may labing-labing ay mamong po'y tatang mo nga ako. Depo, inyapin, kay ba't nga na may kibat ya? Ay, amo nga na. Bukas ka niyan, Valentine's. Sa Pakno naman ding hotel. O bati nga pong Ginoo sa Sabiana, ing makipagtalik, dapat king kilubne ning kasal. Kasi among bawal ito eh. Iya kabud bawal. O ba't potang datang yung panahon, ngening panahon na ini, ay basta kaluguran da ka, pwede ta na. Basta girlfriend da ka, boyfriend ta na, pwede ta na. Isipan niyo po, nung ikang lalaki, sabihan mo king kaya kang girlfriend, da kataginan, hanggang katakasal, panayan da ka. Iya ba mas ekspresyon na ning lugod ita? Kasi agyo mong magtimpe, uling kaluguran niya. Kadwang bagi. O potang datang kayo, mabuktot ko po. May buktot, kami buktot. Pay buktot ka. Alam nga namang mo balo'y maliliyari kaya ka, gewa yung adwa. That is the point. Potang gewa yu, dapat ating kong responsibilidad. Inyapin kasal pa mo. Bakit? Uling potang ing lalaki, tinali ning sarili na kaya ka. Buri nang sabyan, pakibata na yung anak mo. Inyapin potang dakala makanian. Ako po, dakal na ako, dimdam may istoryang makanian. Uling eta namang kasal, may buktot ka, lakwanda ka. Aliwa mo ika, ing masira buntok. Pating anak mo ka bandara gulya, layan tatang. Bakit? Ko kinasal eh. Ing kasal mo tungkol king ritual. Ing kasal tungkol yaking pama ng umo, na patutuwanan mo ing responsibilidad mo, karing anak mo at king asawa mo. Nya mo kabud bawal. Nung nano ing batas sa tutokyan tamo king apong Ginoo, apining pami bulalag na ning kayang kaburyan. At potang bubulalag ning kayang kaburyan, tutokyan tamo iti, piras tamo ligaya banwa. Nano pa pong alimbawa, ini panay ako sasabihan kaya kayo. O, bayang lumino ang lalo'y sasabihan ko. Ing doktor, sinabi na kaya ka, ima, diabetic na ka. Buri na sabihan, bawal na ing dakala nasi, bawal na ing dakala chocolate, bawal na ing nakaminom coke, nakaminom juice, magdanom na kamo. Sinabi ko na karing anak mo, uling matuwa na ka, ding anak mo, ilang mana pagpamakang ka. Sinabi na nin doktor, bawal. Uling kabod bawal. Nune ating matsurang epekto keka. Muli ka bale. Kinangwana ka na naman, may mukbang na ka na namang nasi. Datanging anak mo, sabi na ning anak mo, ma, binawal na din doktor kaya kayong dakal makanyan. Kay patating kapang coke. Ika yung penga rin, sabihin nyo, hola ko mo na yan. Na ako pakanan. Paten nyo na ako mo. Ay, Ginoo ko. Baliw po yung maragol yung pagtakan. Potang diabetic kayo. Dinganak yu pakanan da konda kalanasi. Apaganda kon juice sampo soft drinks, denanda ko pan chocolate cake. Potang makanya ning gagawan da ring anak yu, lalo ko dapat minerbyusan, uling burida na kong mate. Potang babawal da ka, buri na sabyan natin na pampakialam ke ka.
Uling ustong paborenda na kamo, wala nang pakialam. Makanyang pamanukita mo kingapong Ginoo. Potang sasabyan ng bawalin ni, potang daramdaman tayo ka rin konsensya mo, na marok yan, mo gagawan yan. Buri na sabyan ni ngapong Ginoo, tinya pampakialam. Uling gustong paboren na nakatamo ni ngapong Ginoo, gawan mo yung buri mo, sige, magpakasasa ka, sige. Buri na sabyan na layang pakialam kaya katamo. Ing pamanuki, king batas na ning Diyos, pamanuki king pilublubana. At potang tutokyan tayong pilublubana, magsadyata mo king ligaya banwa. Katataulian po, yang minsan, tingko po nga duwang abe, maglakad kami po king capital town. At kaba pong maglakad kami, may kada mo sakya pong 500 ding metong. At nga na po kanako, Mong, 500. May kibat ya po ining kabeming metong. O tara nga na, magmerienda mo. May kibat siya po yung may kada mo sak, lokoy ito yung mga katamo ini, tamang balo, kanino ya karakal taon durot-durot. O di gawan tamo manton tampo lubi, sa di tayang pamangan nga na ning metong. O kaya, pero tayo gagastusan kay sarili tamo. Nung bisa kayo, donate tayo kempisamban. May kibat siya po yung metong. Loko, 2026 na? Nauso yung mahayap ngini. Ning kayo may paisip kaking kaisipan na ning yato, ne po? Tandaanan niyo po itamong Kristiyano, tamo tutuki king uso. Tutuki tamo king gusto. Ingusto, agyang panganyang 1980s, ustuya pa mo rin. 2026. Eya makabasiking panahon. Uling ing katutuwa ng Yesus, Yesus sintutukyan tamo, manibat aduang libong banwa na nilabas, Yesus pamurin ngening 2026. Eya makabasi king uso. Nune king gusto. Nya kaluguran kong kapatad, naburing sabyan ating yang batasing Diyos, lilimitahan na ing kekatamong kalayan. Nga napining salmo, mapalad la ring tutuki king kautusan na ring Ginoo. Bakit? Kasi agyang masakit, potang tutuki ka kaya, magsadya ka king ligaya banwa. Nya dakalatawong migpakasasakit king yato, pero man pala miras banwa. Bakit? Kasi datutok yan, yung pilubluba na ning Ginoo. Ing pilubluba na ning Ginoo, yakabod king uso, nune sana, tukyan tamo, ingusto. Amen. Talakad tamo po ngeni, ipasyag tahing kasalpantayanan tamo. Sasalpantaya ako, king Diyos, ibang lubos mayupaya. Manalangin tamo ba ni tugtog nening impa ing banal ng Espiritu kapamilatanan ning upaya ning anak na ban lalo tamong makatuki karing kayang batas anong no karin mibulalag ing kayang pilubluban. Karing balang kayadwanan nga tamong manalangin Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para king Santa Iglesia,
ing maglakbe ng balayaning Diyos, banding pamuntok at galame, sa upande ing metong at metong, king espiritu ning kasuywan, at tapat apamakidamayan, ipanalangin taking Ginoo. Para ka rin pamuntok ding bansa, bangigalang dat itaguyod, ing karapatan pantao, at magobralang alang patanat, para king katuliran at tularing bansa. Sabla, ipanalangin taking Ginoo. Para ka ring kalulu, ding masakit, at ding mabibiye ka ring gilid ning lipunan, bang ing maya pabalita ning lugod, at pakalulo ning Diyos, mipasyag yakarela, ipanalangin taking Ginoo. Para kaya katangan, bang kapilan man etaya bibili, ing batas baboring tao, nune bagkus yunatayang isane, ing maulang kautusaning pamaglugod, king metong at metong, ipanalangin taking Ginoo. Para ka ring komunidad tang Kristiyana, bang abe-abe tamong pagdulapan, ing kaburyaning Diyos, tanggapan niya ing metong at metong, igalang ing kalayaning balang metong, at patuto king kaya paning Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Nginiadwan tamo yung sarilitang kapagnasan. Mayupayang Ginoong Diyos, oreni po rin kay kaming panalangin, adwan mi pong pakiramdaman mula kapamilatan ng Kristong Ginumi.
At baning daon tamo matampang matanggap arapaning Diyos sibpang lubos mayupaya. Hoy paming malugod reting sanang ayin milinisan da kami at ibayo sikanan at king pamanupad mi king kaburian mo papangayin tuliran da kami king ablas mo nga langanga itingan po adwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing ginuman tabe yake kayo, itas yun ring puso yo. Pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. Tunepin karapat dapat ampon matulid sukat ampon makakabos. Ing puryan ampon pasalamatan da kakapilan man ampon nukarin mano Ginoo banalay pa Diyos sa malugod ampon maganaka. Ampat ikaing linalang king sablang at tsuketi king yato at ikang makikararaptanan king pamituki-tukining panahon. Ating tao inubog mi ampon pekiwangis keka at kaya mo pigkatiwala ing ega na ganang bagye pagmulalan. Banking pamanibala na king sablang lelangan mo, purya na kaking mikakaragula dapat mo king kapamilatan ng Kristong ginumi. Yang pupurya na ning banuampon yato at daralitanan ding anghel ampon arkanghel, king eko pupa sa siwala, ngamingan pong pupuri. Ikapin ing banaloy pa, sibol na kaning sablang kabanalan. Uli na nitay panig apumi, itugtog ming espiritu monte mo yung titi pangambon kareting ayin mi. Ban pabanala nalat para ke kami, gawa na lang katawan ampon daya ning ginuming Heso Kristo. At atandanan mi pakanitang benging mi pagtaksilan niya, at bayo na kusang lubdinaw ning bienaking pamaylas ampon kamataya na, ing ginung Yesus kinwane ing tinapi. Pe pasalamata na kampon pinuri o ipa, piraso ning tinapit dinwang ne karing disipulo nat nga na. Kuanan yeti ikayungan mangan kayo kaniti, huling itiying katawan ko, amidawon para ke kayo. Makanyan mo naman kaibat na ning apo na ning Ginong Yesus kinwa ning kalis. Pasibayo na kang pepasalamatan ng puan pinuri o ipa at dinwang niti karing disipulo nat nga na. Kuanan yeti kayungan minom kayo kaniti. Huling iti ang kalis ning daya ko. Ing daya ning bayom po nalanganggang tipan. Ito po karing sablang tao. Ban kanita mi patawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti king pamigagana kayo kanako. Ing misteryo ning kasalpantayana. Iniangin ing gaganakan mi mapamakalulong ipa ing kamatay ng poning pangasubli ng mebye ning anak mong Yesus daraon mi ake kay ting tinapi na ning bie at ing kalis ning kaligtasan lain ming pasalamatan keka ing pepalirian mo kaming matampang talakad arapan mo ampon sumuyo keka
Ikami nga sanang misulusulo king katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kami ng timong metong ning banal Espiritu. Ganakan mi o ipaim banal kapulungan mong makalaganap king meto yatu. Ban mi ganap ya king lugod, kambye ng Leo ing papami, Florentino ing obispumi, ding sablang pari ang pondiakono, at ding sablang susuyo king banal kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad ming minuna ng pepay nawa king pihong kapanaya ning pangasubling mebye, king pakalulu mo'y dalamul at ding sablang miyango na biyeket ang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gaon mo kamingan karapat dapat magkamit king bielanganga, pankambyening na Birhen Maria induning Diyos, kambye ng San Jose ng esposo na, kambye ring ni Apostol, kambye ng Santa Monica, at ding sablang banal, ami biyebye kalugod-lugod ke kaking ke kabanding panahon, apuryan ang pon apaligayan da kasana, king kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambye nampon kaya, ipamayupaya, kagumding banala Espiritu, sablang dangan at ligaya kekamanggaman kingalanangga. Mamintu karingamano ng Yesus ake katamong mengabos maus tamo kingimpa. Ikabos mo kami king sablang Maroko, ipamalugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Ban king kasaupaning pakalulo mo mitimawa kaming parati king pamanalipaning kasalanan. At mikabiyos kami ngalang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang panayan ng ponpag sa diyan mi, ing panyatang ng bipnong ligaya ning talapangabos mi, i Heso Kristo. O Diyos, sa ipaming ginuming Heso Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko ke kayo, ing kapayapan ko babiye ko ke kayo. E mula sana mabalik danting kasalanan mi, pansinan ming kasalpantayanan ning banal kapulungan mo.
Lain meng pamayapan ng ponpisan meto nga nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyempon magari, manggaman king alanganga. Ing kapayapanan ng ginuman tabi kay kayungan. Bakit tamo po may kakapatadtangan king kapayapan ng Kristo? Kapayapan po kay kayungan. Kaluguran kong kapatad, o ining ginuta mong Yeso Kristo, ing sasabi kay katamo king pilubluba na ning ipa, mapalad tamong ining tatanggap at tutuki kaya. Kino?
Manalangin tamo. Oy paming malugod, pagkalug mo sana kingi kaming mesese kaniting maligayang pamangan. Pagdulapan miyang parati itang iting tinapi at tunay makapagkalambiye ke kami. Itingan puadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Lukluk tamo po para king mapilan a kapabaluan at pagkanaka. Third Sunday of the month tamo po ngeni atin tamo pong second collection. Kaniti pong bulan, ingkya katamong kasaupan, makaparikilya para king World Day of the Sick o kasaupan niya king programa ning Santo Papa para karing masakit. Kadwa po, pasibayo, adwan mila po din kaya kong may bendisyon a palaspas, ketang milabasan akbanwa. Ila pong dulakan tamo kindaratang a February 17, at ing abong mitagan, yang pangaskas daking kanuan tamo kindaratang a Miyerkules de Ceriza. Idalayo la po king kaya katamong parish office ang gabukas kat panapon, at nung malyari, ilakota na lading ribbon, stapler, stampito o floral wire ang makakabit karing palaspas, bayuyo po ibiyeking opisina. Katlu, king daratang a February 17, o king Martis, ning miserere, maganap ing rita ning pamanyilab karing palaspas, 6:15 ning abak. Kay bat talo kiya po ing banal na misa. Kapat po, king daratang a Miyerkules de Ceriza o Ash Wednesday, ding misa tamo po kening parokya, 6:30 a.m., 12:15 ning ugto, at 6 p.m. Kalima, ing estasyon ning Cruz king Viernes, February 20, 2026, maganap ya po king Santa Cruz Maragul. 4:30 p.m. po ing kiyakatang pamitipon king Santa Cruz Looban at 5:15 naman po ing pamuklat, adalit at panalangin. King lagyuning po ning kiyakatang kura parokong among diksi paras, takal pong salamat king alangsawang pamantape. Iapi na po ini ing tauling Domingo para king pamagsadya. Magluto na kayo. 3 minutes mo po. Yapi na po yung tauling Domingo ini, kana madomingo ning karaniwan na panahon. Lungobta na po king panahon na ning Kwaresma, king daratang pong Ash Wednesday. Burika mo pong paganaka ing disiplina na ning fasting ang pong abstinence. Ne po? Ing pamangiling ang pong pamangawat. Ing fasting po, eya po fast eating. Ne po? King Ash Wednesday po, ang fasting and abstinence. Ing fasting po, oreni rin kakanan mo, 1 major meal, 2 smaller meals. Exempted la po retang masakit, ne po, ang po retang mikidad, lalong-lalo na reta 60. Pero kailangan tamo po nga yung dyan na iniiya tungkol ketang batas kabud. Nune kapamilatanan niti, we give more to others and we give less to ourselves. Potang mag-fasting tamo, taya mo kabud para no paning sarili tamo. Potang mag-fasting tamo, magsakripisyo tamo. At itang sakripisyo ngay tanong burineng maging makabaldugan, i-offer me kapamilatana ning metong intention. So, one major meal, nung mamangan kang sadya, at lung takalanasi, ne po, bawasan me. Ne? Itang atlong takal mo, imbes na metong yamong milita, pitnan me king atlo. Morning, lunch, dinner. Mo sasabihan na, ay, ngeni mag-fasting ko, ining spaghetti ko, lele ko pa, kanan ko na mo king Webis. Fasting ita. Ne po? Fasting ita. Kaya pinimpa magsakripisyo at ne importante king tradisyon ding banal na kapulungan. Nanuya po yung abstinence. Ing abstinence, karenya pong karni. Exempted na pong pasibayo ring masakit. Ne po? Ang popuretang matuwang-matuwana. Ring karni. Ne po? Balang biyernes po ito. Nyano nga pansin nyo po karen tradisyon matuwa, patse biyernes balatong. Ne? Uling kanitang minuna pang panahon, mag-practice ta ng abstinence.
Nano pong buridang sabyan deni. Eya mo po tungkol ketang paranupan may sarili mo. Nune tungkol yaking biyasa kang magsakripisyo. Naburing sabyan agyu mo, gawan mo. Naburing sabyan agyu mong magpakabsi, panekang magpakabsi. Potang balo mo king sarili mo, na agyu mong iawat ing sarili mo, karetang manyaman ketiking yato, buri ng sabyan, nakaalipan ning yato. Nya sana po kaluguran kong kapatad, akit yula po rin king internet. Balo ko mas biyasa ko, paka ako mag-search ko king internet. Pero sana po tantok yan tala po rin ing disiplina na nimpisamba na rin ni, lamo po tungkol kem batas. Nuneto turuda katamo na mabiyasa tang magsakripisyo, biyasa tang manalangin, biyasa tamong mamiye karing mangailangan. Manano na sanang ing komunidad na po, ing parokya ng Santa Monica, maging makabaldugan niya, iting kaya katamong pamaglakbe, king Kwaresma. Wata sanang datang impamanyubli ng mebiyan ng Gino, itamo man, mi bayu tamo biye. Talakad ko po. Ing Gino man tabi kaya kayo, ating mayupayang Ginon Diyos, bendisyonan na kayo kambedaring pamilyayo, ing iba, amponing anak, amponing banalay espiritu. Ing Eucharistia miyampang ne umeta ng tutuki karing kautusan ng Kristo.